Nevrozê mizgîniya baharê. Peki çi ye tarîxa Newrozê? Newroz manaya xwe çi ye? Manaya Newrozê çi ye? Em ê haberê xwe bidin Stenbolê û li stüdyoyên TRT li Stenbolê nûçe giyana me Menazîr Aslan heke li benda me ye hazir e. Menazîr, sibata bixêr. Mêvanê te jî heke birêz Müfit Yüksel nivîskar. Gelo ji bo Newrozê, ji bo tarîx û dîroka Newrozê çi dibêje? Çi ye Newroz? Manaya Newrozê? Belê rojbaş Mehmet Bakî li seranserê cîhanê bi taybetî jî li Herêma Kurdistanê û li gelek bajarên Ewropayê pîrozbahiyên Newrozê hene. Ji bo Newrozê jî li hin cihan jî şahiyên taybet hatine li darxistin. Li Stenbolê jî em dikarin bibêjin salên borî wek qada Kazlıçeşme, wek qada Bakırköy, Çalakî dihatin li Newroz de hate pîrozkirin. Lê îsal walîtiyê destûr neda ji bo wan çalakiyan. Ji xwe ev çalakiyên gom em behs dikin jî jaliyê HDP ve dihate kirin. Îsal destûr ji bo wan nehate dayîn. Lê walîtiya Stenbolê wê li qada Parka Topkapiyê ji bo Newrozê wê çalakiyekê li dar bixe. Em dikarin îsal wê Newroz jî bi vî awayî derbas bibe. Ji xwe dibe ku li Kartalê jî çalakiyek ji bi aliyê teşkîlatên HDP'ye ve warê li darxistin. Lê bi taybetî bi giştî Newroz ji bo Kurdan tê çi manê, çi man Newroz tê pîrozkirin? Em ê ji nivîskar û lêkolîner birêz Müfit Yüksel bipirsin. Sibha û bixêr û berî her tiştî jî Newroza û pîroz bê. Em qala Newrozê dikin gelo ji Asya navîn hatiya ji bo Kurdan tê çi manê? Destpêka Newrozê çi ye di serî de? Newroz yani em bêjin roja taze yani destpêkirina biharê ye. Yani divî kureyê erzê da ji Asyayê navîn bigirî hatta nîskî Ewropayê wan deran hatta sahilê Êciya hatta biladê Roman diyarê Roman ev Newroz hatiye pîrozkirin yani bahar destpêkirina baharê ji bona tiştekî civînê biye civînekî îdî ev biye cejnekî mabeyna xelkê de ama asıl derketina wan asıl vatanê vî meselê ji ku derketiye ji mintika İranê Zagrosê wan deran dekirtiye yani di nava Fars û Kurdan da derketiye belav viye paşî yani nava Ereban da jî hebiye ew çok mesela Ereb ji vê re dibêjin Mihrican yani destpêkirina bahar hatta da Ereban da mesela di teqvîma Ereban da çi heye Rebî'ül Evvel heye Rebî'ül Ahir heye yani Rebî'ül Evvel bahara pîşîn bahara paşîn Rebî yani bahara da Erebiyê de hatta teqvîmê di mehê de Ereban da di mehê qemerî da di mehê teqvîma qemerî da nav evke destpêkirina baharê heye yani divî alemê da ku mintika vê derê da evke da mesela dibêjê Avustralya be dinî be evî baharê wî evke yani vegerandiye belê ev coğrafya ama divî coğrafyayê da destpêkirina baharê müşterek e nava gelan da nava xelkan da ji bo ser destpêkirina baharê şa dibin ku bahar taze çi zivistanê da tev îdî her tişt dimre her tişt bîna mirinê qeydî bê hema bîna mirinê ye be te erd û ax dar û ber dimîne dibinê berfê da çend meh ew dibe yani insanan dikevine di mala xwe da dijîn di evkan da di îdî mêrgan da di deştan da nikarin derkevin biçîrînin evkin ama ku bahar derbast be bahar bîna yani taze çan merif ji diya xwe ji dayika xwe tan taze çêbiye taze hatiye dünya bîna wî ye bîna misala wî ye ku bîna misala wî ye evî divî evkê da di destpêkirina vî baharê da bahar taze dîsa yani merif taze ji mirinê rabe dîsa zindî bibe bîna wî dihesibînin ku bîna wî dihesibînin îdî şabûn çê dibe evî şabûnê xistine bîna eydekî
cejneki, bina cejneki, ev çit kirana, dina ve xali, bina nahast yani siyasi ne bu? Ana xal ev tkere, ko sıbat derbast bu, adar diketa şuni, mesela digundan da jinan, de sevnik de xistana desti xwe, bi sevnika ev ki xwe, mala xwe pakış dikene, digotana, ija ev şarjı digotana, sıbato ki der bider, adaro ki vereser, bina avha. İca çit kirana, cili taze xwe kirana, yani ko bahar dest bekiriye, disa bahar her tişti dest bekirina her tiştiye. İdi pez ji evkan, ji ağılan, ji evkan, ahıran dertkevine derva, ji tevlan dertkevine derva, ica derva idi diçerin, befir radı be, af zaf çed be, çem evktibin, ava çeman, ava nevalan zaf çed be, ica bostani xwe, evke xwe, erdo axwe xwe evktikin, yani mesela zeviye xwe, جوانا زویه خود چون ایدی زویه خود تازه شغل در ev dest که yani hayat dest bekirme hayatı di sabina yani çan bina ev biye her tişmiriye ev kiriye yani mesela merv razi sıbi taze çan rabe binaviye yani bu ki dest bekirme bahari ve sahde yani ev çak kurad bun mesela pakışkırına bahar edibeyşin. Mesela malakı ku bahar despetike hijin ha heye. Çitkin malakı evtkin, pakıştkin, temiz yom malakı etkin. Ecbuna çiye istikbala bahar etkin. Yani ku yani talebi bahar etkin, ku bahar vere em evtkin. Evantıştan. Jubuna bir ev bir cejneki. Ev bir cejneki, ev cejn به چند داوان کلتروان سر کلتروان عادتوان عرفوان ev کرنه evi جشنه ev کرنه پیروست کن اوها مثلا تبیجی آسیای نوین اوها چند پیروست کن عادتوان ev کوان اوها یا عادتوان آدابیوان ارکانیوان اوها بیوی آوی evi جشنه پیروست کن لی ایرانی اوها چیت کن لهرما کردستانی به جلبه کی دنه evi جشنه پیروست کن تبیجی hatta Dinava romanda çandeş evi evkin bicelebeki dini evi cejne pirostkin tibijid Suriye van deranjili Şami van deranjili Halebi van deranjili ve tibijid Mihrican çandkin yani ev çavcı Mihrican'ı da ko bahar ko dest fikir drakısın نواخدا درقسم وصا اوت کنانا جان مثلا منطقه ایرانی به جان هرم کردستان به منطقه ایرانی ضعفتر بو اگر هلدکرانا زاران خواج سر آگر داویتانا وصا اوت کنانا yani وقالا باندورا سیاسی گر لگور سالین بوری بر نوروز چاوا بو yani و بحث کر نهاد بن باندورا سیاسی de او تاثیر که چاوا لسر چاندا کردات yani cibona siyaseti yani büye iditişteki siyasi yani cejni cibona amaca ki cibona gaye ki kasteki siyasi cejni evtkin taze evi derkistine ama mesela vicelebi ko avha bina siyasi evtkin avha ev pirostkin 3 sala ve 4 sala tene bu. Yani Nava Kürdan da tene bu. Nava Kürdan da çe bu. Migo yani ko adar despetkir ama bina adara nahane bu. Sezde roş fırkaya. Adara kevin. Yani vakti ko mesela adar despetkir ya da ya sıvat desi mesela Xuda rahmet ki diyamet gota adaramın çiçağı. Ki jan roş despetkir yani Nisan'ın çağ dest bedi ki olsa de Persiya evtkere sezdaroş ferkaya yani bu avi takvim Romi damilandana takvim Romi dibejin ev takvim miladi yani naha evet bu avi takvim miladi naha evtken geleke dehroş paşi be yani ki ma beynovan da ferkaya beri mesela takvim miladi Herem Kürdistan'da kese naamlanda İcab takvime Romi takvime Kevin takvime Kevin damlandan da evci sezde Rus
سیزده روش فرق ما بین وانده هبو جبوناوی کو او چا دست بید کر مثلا جل تازه الخوت کرن مالا خواه پاکشت کرانا مالا خواه تمیزیون مالا خواه کرانا تنظیف مالا خواه کرانا ایجا زارانجی دبندان دا اوت کرانا یعنی آگر هلد کرانا سر آگری خواه آویتانا وقالا باندورا سیاسی کر یعنی ایدی وقت گو او چاندا بره جبو کردین ماکن وقت گو ورش بیر کرن یعنی اوی چاوا تاثیر سر چاندا کردا جبر کد بن باندورا سیاسی ده Hangi beri de şey bu. Yani mesela divi cejine de piros kırın. Celep bu. Mesela vakti Osmaniyan da tekyan da. De tekyan da çıt kirana. Mesela Koroja mesela muharremi de hatta aşure çıt kirana. Keşkek çıt kirana. Vakti Nevruz edaji Nevruziye dibejin. Nevruziye duhandana. yani dema Osmaniye de jir Nevroz hebu Nevroz hebu de tekyan da zaf hebu. Yani nava tariketan da de tekyan da hatta ji helvetiyan bigri, kadiriyan bigri, hatta Bektaşiyan da de nava da de tekyan da Nevroziye de gotun. Evan Nevroziye şe'ran helbestan duxandın merasim çetkirana, ayin çetkirana liser Nevrozi. Yani ko despekirna baharı devam da jebe Nevruziye de gotun civanra ev Nevruziye vi cejne tekyan da pirost kirana. Hatta ev ki 25 nasıl 25 Nevruz avha daha tevkirin. Pirost kirin cejnan Nevruzi. Yani bavi fermiji avha daha da pirost kirin. Ne bir siyasi ne bir avi siyasi ama bu avi yani ser Nevruz'u ama bir bina yani 21 marde 21 adari ne bu binara 23 bu 22 bu ja sezde roji fark ma beyne yani bu öyle gelirken verezanin yani bina takvim ser takvim miladi ne bu ama eva bu ama bu avi siyasi ne bu ama tebigri hatta Balkanı hatta nuhan nefes mesela Dinava Arnavidan da hatta Bosna Herseki Vandaran de Tekiyanda da evkeda Nevruz heye. Jibo Kurdan Nevroz geleki giringe Jibo Kurdin Türkiye mina bebejin herama Kurdistan'ı rojakaş bu behin vedane Jibo Kurdin Türkiye ji yani Jibo dinav ve civake nav devlete de hisbekin devet çuvare kren Jibo Kurdin Türkiye. Mesela avulda digotan Cejna Bahari de Türkiye hep tatilci bu. Yeki evkeda Gulane'da yeki Gulane'da evke bu. Tatil hep bu Türkiye'de. Çan sal avul hep bu. Digotana Cejna evke. Yani ayda Bahari digotana. Bir nevi gerek tatilci biye. Yani bavi fermi bavi resmi tatil ekici hep. Ama yani jubona siyaseti jubona teşkili tevlihe ve ev kabul nekirin gereken. Ev nabe. Ev tişte siyasi, ev taze, ev tişteki nuye. Ev tişteki yani adetini nedir nava Kurdan'da ev adeteki bina ev taze derhitine 3 sal avuli vitine. Yani vaki goj aliye ki devlet şahiye ki birozbahiye ki ki jaliye ki vecve ki go Kurd dikin yani vaki go cudahiye ki. Ev cudayı ne be? Yani devleti Kurdan وره با هفدن یعنی جهف جدانینن بنا اول داشت خود جدان ابو تفجد گوتانا نوروز تفجد جشن دکرانا به عادت ایدنه مثلا گوتن آگر هلکرن آها بنا خج سر آگری آویتن او عادت مجوسیانه عادت زردشتیانه او نه tamam سروی gereke با آوی دینی او ama Nevruz beji yani despekirina bahari. Baavi yani lisaniyeta despekirina bahari ev ceşn ev müştereke ev tevheye. De herema Kürdistan'ı da jiheye. De Nava Farsan da jiheye. De Nava Asya'yı Navin da jiheye. Şu ev tev jihev gertine. Çanda xwe adeti xwe jihev gertine. De bin tesira yani tesira mıntıka İran'ı, coğrafyayı İran'ı zaf tesirovi der dorivi çebiye.
li Asya'yı navîn bigirî, li Kırım'ı bigirî, hatta Balkanê wan deran çiye ev tesîr. Ji bo navî nava mesela Suriye'yi Irak'ı nava wan Ereban da jî dêjin gotine Mihrican gotine divî ev kida. Yani Mihrican jî şu kelimeki aslı wî Farsî ye nava Ereban da hatiye amilandin. Yani ev destpêkirina biharê de ew jî Mihrican çêdikin. Aynı bina Newrozê ye yani ev navî wî guhriye hema. gelek spas dikin mala wava û beşdar bûn Newroza we jî cardin pîroz. Pîroz be. Evet tamamen pîroz be. Gelek spas dikin. Nivîskar û lêkolîner Müfit Yüksel îro ji bo Newrozê qala dîroka wê kir. Li Stenbolê jî em cardin bîr bixin. Li Stenbolê li kada parka Topkapı'ye jalê walîtiya Stenbolê ve wê çalekiyek werê darxistin. Em jî Newroza hemû Kurdên cîhanê pîroz dikin. Menazir gelek spas veli tevanşavan nevşa Müfit Yüksel mivanime bu İstanbul'u kala tarih o çandan Nevroz'e kir. Kenge despekir çağ bela bu İrobiye çandeke kültüreke o de her millet edajı ev çandu kültür heye o te piroz kirin mesajın